Zdravo drugari! Danas upoznajemo ptice, ta mala pernata stvorenja. Sine, nadam se da si spreman. Zdravo drugari! Spreman sam. U redu, pođite za mnom. Ovo je sova, ptica sa velikim, okruglim očima i mekim perjem. Uglavnom leti noću, u potrazi za hranom. A ovo je roda, velika ptica sa dugim nogama i kljunom. Vole da lete i ptice su selice. Prave gnezda na krovovima ili dimnjacima gdje čuvaju svoje mladunce. Ovo je orao, velika ptica sa snažnim krilima i oštrim kljunom. On leti visoko i ima veoma dobro oko da vidi daleko i nađe hranu. Ovo je flamingos, ptica sa dugim nogama i lepim ružičastim perjem. On uglavnom stoji u plitkoj vodi i svojim kljunom traži male ribice ili alge za jelo. A ovo je papagaj, ptica sa šarenim, belim ili crnim perjem, koja voli da priča i ponavlja zvuke. Vole da se igraju, jedu semenke i sede na grani. Ovo je gavran, velika crna ptica sa sjajnim perjem. On ume glasno da grakće i veoma je pametan. A ovo je svraka, ptica sa crno-belim perjem i dugim repom. Ona skače po granama, glasno grakće i voli da nosi male sjajne stvari u kljunu. Ovo je detlić, ptica koja kuca kljunom po drvetu da nađe male bube za jelo. On se čvrsto drži za stablo i često ima crveno perje na glavi. Ovo je vrabac, mala ptica sa smeđim perjem koja skakuće po granama i po zemlji. On peva vesele pesmice i voli da jede sitne semenke i mrvice. Postoji još vrsta ptica koje danas nismo vidjeli na livadi, ali sljedeći put ćemo potražiti i njih. Nadam se da su vam se svidjele ptice, kao i da ste nešto novo naučili danas. Sine, koja se ptica tebi najviše dopala? Sve su baš lijepe. Ali najviše mi se dopadaju orao, papagaj i flamingos. Orao izgleda pomalo strašno, ali je jako lijep. Jeste, izgleda tako, ali ne brini, orao ne napada ljude. Sljedeći put ću ti pokazati i druge vrste ptica, ima ih zaista raznih. Sada idemo kući, za danas je bilo dosta istraživanja. Ćao drugari sa one strane ekrana, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao drugari!